Zanima vas koja su zdanja ispisala istoriju Novog Sada, zašto ukusu vina sa padina Fruške gore nisu odolevali čak ni plemeći sa Bečkog dvora? Ili hoćete da iskusite produhovljenje i smiraj koji sam boravak u Sremskim Karlovcima nudi? Vojvođanska tura Serbian Adventuresa pravi je izbor za vas. Šetnja gradom uz pesmu uličnih svirača, saobraćaj koji se odvija bez buke sirene i osmesi prolaznika uprkos kiši. Uživajte kao i ja u pešačkom obilasku Novog Sada, današnje evropske prestonice mladih koje još uvek čuva svoj boemski šarm. Zbog čega je posebna freska Olivera Lazarević u Sabornoj crkvi? Koje pikanterije pamti asfalt glavne ulice kroz vekove i gde danas možete kupiti kibic fenster koji su nekada mogli priuštiti samo imućni? Saznajte od informisanih vodiča. A da li je lepša Zmaj Jovina ili Dunavska ulica, ocenite sami. Ono što je za Beograd Knez Mihajlova, za Novi Sad je ulica Čika Jove Zmaja. Nije bilo lako stići do ovde, ali pogled koji stvarno ostavlja bez daha je tamo. Sjajno mesto za ručak, odmor i uživanje u pogledu. Petrovaradinska tvrđava. Bog stvori vodu, a čovek vino, piše na ulazu vinarije Kiš, jedna od čak 20 karlovačkih vinarija. Vino grije dušu, ali prostorije u kojima se čuva, boga mi su hladne. Majstori zanata kažu da posle degustacije belog valja probati roze, pa crveno. Uz pravi radosled nema glavobolje. Legenda kaže da devojke koje popiju vodu sa ove česme udaće se u Karlovcima. Testirat ću sudbinu. Ovo i slične ture u kojima Vojvodina otvara svoju dušu potražite na sajtu Serbian Adventures.